Evo, juče smo negde oko 12 sati dobili poziv iz Ministarstva energetike da sutra u 14:30 budemo prisutni gore u ministarstvo radi održavanja sastanka na temu problematike i status betonjerke Ada Lećevac kao nastavak sastanka održanog prošle nedelje u Ministarstvu privrede. Praktično, to je sad kontinuitet oko onih naših aktivnosti i obećanja koje smo dobili u Ministarstvu privrede na sastanku. Po dogovoru i po onom zaključku u pisanoj formi koji imamo sa tog sastanka, evo, došlo je i do poziva. Što se tiče betonjerke, bit će isti predstavnici gore prisutni, tako da nadamo se da će to sutra biti, bar po meni, po nekoj mojoj proceni, prelomni trenutak za sve dalje aktivnosti, odnosno za rešavanje statusa betonjerke u narednom periodu. S obzirom na podatke koje imam, ko je sve pozvan za taj sastanak, vidim da je to na prilično visokom nivou. Nemamo još informacije da li će i gospođa Zorana Mihajlović, ministarka, biti prisutna, ali svakako njen prvi zamenik, gospodin Dejan Trifunović, jedini njemu i poziv, kao i mnogim drugima iz Ministarstva privrede, Agencije za privatizaciju, Ministarstva energetike, tu su još neki predstavnici i tako dalje. Vidim da će to ipak biti jedan vrlo ozbiljan sastanak i iskreno se nadam da ćemo postići dogovor i saglasnost oko budućeg statusa betonjerke, pre svega ona dva glavna naša zahteva koja su povratak betonjerke u EPS i izuzimanje betonjerke iz procedure javnih tendera kada su u pitanju naši proizvodi za plasiranje prema EPS-u.